bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua sehat walafiat, dimurahkan rezeki senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Raya kita ke Cileunyi dari pintu tol Marga Asih Barat. Nah, kita jalan-jalan di tol Padalenyi dari pintu tol Marga Asih Barat menuju Cileunyi. Cuaca gerimis, sedikit hujan. Sore hari pukul 17 atau jam 5 sore barusan dari Marga Asih Barat, dari komplek olahraga atau stadion olahraga Sijala Karupat mau pulang ke Tasik. Kita susuri atau kita situasi terkini update dari tol Padalenyi. Kalau ke kiri ke Jakarta, kita ke kanan Cileunyi.
kita sudah masuk di tol Padalenyi, bergabung dengan dari arah Jakarta. Dan ini trek atau rel kereta api sebelah kiri, rel kereta api Jakarta Bandung. Hujan membesar. Hati-hati para ya, kalau di tol itu jalan licin, kita harus lihat kecepatan. Tetap mau hujan mau tidak harus hati-hati kalau berkendara ya. Jangan terlalu kencang memaju kendaraan.
kilo lagi, 7 kilometer lagi Cileunyi. Barusan ini kilometer 142. Kalau nggak salah sampai 149, 150. Kurang lebih lah 78 kilometer lagi ke Cileunyi. Sangat kedap deui.
jalan tol gelap baraya. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Sebentar lagi sampai ini yang pegang ininya cantik. Nah ini tol ini sudah tersambung dengan tol Kertajati Cisumdawu, jadi kita keluar ke kiri. Kalau lurus ke Cirebon. Jadi kalau dulu berakhir di sini, sekarang mah tersambung ya dengan Kertajati, Sumedang ya, Cisumdawu itu.
Raya turun. Seperti biasa sebelum pamit, mohon dukungannya, subscribe-nya. Like, komentar, dan bagikan. Mohon maaf bila ada salah dan hilap. Salam Baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.